As you all know, the United Naga Council has set a deadline for the release of those 6 Naga boys who have been detained by the Kuti militants. 2 o'clock is the deadline. We request the state government and the security forces to intervene so decisively that there should be no further delay for the release of those detained boys. Should be released immediately so that there is no further repercussion on that. This is a humble request, and this request is coming from the president of the Tangkul Nagalong, Sword Russian. May God bless us all. UN sinasinduna total shutdown in all Naga inhabited areas. The Banchatri Vasibu Sabat Poina Anal Rocky Committee Gi Convener Tias Beton Machinguna Houjik Masida Lady Baichil Now Mayamsi Larong Kulen Anal Village ni Masida Kan Nasatari Yam na Nungaiba Habidi Kungi Ahalaman Nupi Angang Loy na tholok tu na bans sagat na bigi danok ta support to bigi to yam harau jai duga sikuna yauraga aduk pire adugi marakda houjik se mi taruk nupa taruk ti aduk tuna leori aduga koi naga gi site su ki tramari se thadokre houjik ki situation sida koi na hamningi ba question se nahan thokiba konlenga Kozim ki karaktuda ki kun ani karaktuda pastor yauraga hatkiba thodoktuda kari relation laidana kari mari laidana konchapu gibi innocent villagers myam kari gi phabano haibo question am to ningi aduga lenhori bami do athuba matamda thadoko houjik koi gi joint tribe council amasung FNTC na so ultimatum se piraga 12 hours piraga koi gi matam budi loire adubu koi gi United Naga Council gi apex body amana koi gi ultimatum su masinda kung tarok haw lairi aduna asimanung sida athuga matamda houjik phakiba mi tarok to akai atik yauduna thadok pigadabuni habise koi gi demand duni aduga asimatung sida Thadok taba taradi koina apa phataba mayam se koina kaisu dai puroi habise koina thamjani bini aduga hamjani koi government sina su houjik public bu hostage thambaga lei matamna ithau thausa dabagi mong leibse yamna penden haijani gi koina security force leiriba laimukhomgi army gi area dana phas adu kari dauraga leibra moi myamse aduga government ge side houjik phau thausadana asi ana leira phau public mayam hostage dauraga leibra asomda government na yam serious oina lawdabse yamna pende na haijani ni aduga houjik akoi mi taruk to athubada thadokpa matamda akoi sinapati da koina ki basa khara phaba so akoi thadokani habise koi gi thajaba lei thadorani habise haijani of Kampopi, moina kana responsible ni. Moi si focus tawat abani. Innocent Naga civilians in hospitals of Kuki are militants. We demand immediate and unconditional release of the other 6 innocent hostages abducted at where Lailon by 5. They are the Kuki inhabitants, settlers of Kuki. Where? In which state? Kampopi district of Manipur. This is not USA, but it happened in our state, in our area. That's why, Ima, Natraga sisters koi, Dada koi Manipur ki dignitaries mayam. Ako yi thunga. No, Naga sing roi na lengme pastor yauna haraga Houjik Faobk Thadolktari na leibagi maudu araga na ekwisu chapa khangdre aduga adugi samakta nungaidaba anpamakta phondokjai aduga madugi tamakta ngasi sigi overall chingda leiba lengme Naga sing
womenꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯈꯥꯡꯂꯒ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇ ꯏꯆꯦꯅꯥꯎ ꯂꯩꯉꯩ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯥꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝ 이진ꯥꯎ ꯃꯩꯇꯩ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯂꯤꯗꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯏꯞꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯊꯣꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟꯁꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯂꯦꯗ ꯇꯧꯔꯒ FNCCꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯤꯕꯒꯤ प्रजा मयामना मधुगीदमक्ता मोय तोलप चारगा नत्रगा गवर्नमेंट रन तौरगा लेरगा इरंदम लेपा इचम मिचम सिंसिदा गसी गवर्नमेंट मधु नक्पा प्रोटेक्शन पीबन लोय हैबा तारदे गवर्नमेंट लेबेगा था लेते सिक्योरिटी फोर्सेस स्टेट की सेंटर की इंडिया गवर्नमेंट तोलप पीरगा नक्सेनी लागी तमक्ता थमलिबनी अदुगा गसी मी अमा फाबदा नक्पसु नमदे फाबसु नमदे अदु एरदि लोयना हनबिग्रो तोलपसु चाबिरनु लोमैसु पाइबिरनु अखोय लमनमसिदा वाइचिनिगाइनी लमचिनिगाइनी ओय हत Manipur government na athubada micham sing adu thadok hanbiyu. Condemn the kidnapping of innocent civilians. Rescue the civilians at the earliest. And we demand. We demand. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯇꯨꯝꯅꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤಎꯝ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯤꯁꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯎꯕꯤꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯖꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯦꯟꯁꯝ ꯇꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯤꯕꯨ ꯍꯥꯠꯄ ꯇꯨꯞꯄ ꯃꯤꯕꯨ ꯐꯥꯖꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯆꯠꯊꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯁꯦꯐꯂꯤ ꯍꯜꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯐꯥꯖꯤꯟ ꯄꯨꯁꯤꯟꯕ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ